الأولياء الشهداء الصالحين الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi kiku bab ay hadha. Nyimpan lafaz napa? Hadha. Babun utawi kiku bab ay hadha. Babun utawi iki bab. Tegese ay hadha. As-safaru utawi pelungan. Bepergian iku adzabun bagian saking adab. As-safaru utawi pelungan bepergian iku adzabun bagian daripada azab. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safaru utawi lunga iku qit'atun bagian minal adzabi saking azab saking siksaan. Maksudnya napa? Kelawan melakukan perjalanan niku tiang sing musafir mendapatkan ketidaknyamanan baik dari minuman atau dari makanan atau tempat tidur, tempat istirahat, masyaqqat. Yamna'u kang nyegah sapa si apa si as-safaru, yamna'u kang nyegah apa si as-safar, nyegah ahadakum ing salah sijine sira kabeh ta'amahu ing panganane ahad wa syarabahu lan ombenani ahad wa naumahu lan turuni ahad. Yamna'u kang nyegah apa si as-safar ahadakum ing salah sijine sira kabeh nyegah ta'amahu ing panganane ahad wa syarabahu lan ombenani ahad wa naumahu lan turuni ahad. Fa idza qada mongko ari kalani nekani sapa si ahad nekani nahmatahu ing hajati ahad. Nahmatahu nika iso dimaknani rughbatahu berarti demenane, iso diarteni syahwatahu kepinginane, iso diarteni hajatahu. Dadi ana telu makna saking nahmatuhu niki. Nahmatahu fa idza qada mongko ari kalene nekani wis mari wisan sapa si ahad nahmatahu ing hajati ahad nggih sing tepak hajat iso rughbah dedemenane, iso syahwah kepinginane, iso hajah hajate. Nek wis mari nekani hajat-hajati kelawan lunga niku wau falyu'ajjil mongko becik enggal-enggalono sapa si ahad, falyu'ajjil mongko becik enggal-enggalono sapa si ahad. Inggal-inggalan nang dia birrujuk maksudnya ndang muliyo ndang baliyo. Falyu'ajjil mongko nek wong lanang sing melakukan perjalanan yo lek wis mari nekani hajate yo ndang muliyo. Sing wedok sing nekani hajate yo ndang muliyo. Wong kita elok-elok bisa lagi.
Dang balio Sri dang balio mau kita ya Allah. Ngolok bine no dang balio. Fa yu'ajjil mongko becik napa? Balio enggal-enggalo. Fal yu'ajjil mongko becik enggal-enggalo sapa ahad ai ila ruju' tegese napa? Cepet-cepet tono balik ila ahlihi maring keluargane ahad. Fal yu'ajjil mongko becik enggal-enggalono sapa si ahad ila ahlihi maring napa niku keluargane ahad as-safaru utawi pelungan iku qit'atun bagian minal adzabi saking siksoan maksude napa niku safar niki diarani safar napa maknane safar niki as-safaru summiya safaran li annahu minal isfar wa huwa al-khuruj wadh-dhuhur. Istilah safar niki diambil saking lafaz isfar sing maknane keluar dan terang atau nyata. Niku maknane napa? Safar. Angger keluar, angger metu iku jeneng di safar. Iku jenenge napa? Secara bahasa niku napa? Napa niku jenenge? Safar niku khuruj, metu. Pokok jenenge metu safar. Kama yuqalu asfarus subhu. Asfaru nyata opo as-subuhu waktu subuh. Berarti safar niku maksudnya ketok, nyoto, jelas. Enyame safar, polan safar nika al-khuruj. Maknanya keluar. Keluar dari compok, sampean dari compok dak kantor kita termasuk safar, pokoknya khuruj. Keluar dari bungkoh, wadzuhur, katela orang. Ya mun rem-ngerem bene safar berarti maleng. Idza dhahara wa bana maksudnya idza dhahara nek wis waktu idza asfara hari kalane terang apa as-subuh waktu subuh artinya bersinar bercahaya asfara makanya dijenengi safar krana ketok wong safar nang di umroh safar haji safar nang wali songo safaron. Nah ana sing maknani maning beda sing ngarteken safar nikah maknana yubayyin. Apa itu yubayyin? Menjelaskan atau memperlihatkan ayyudahu ahwalahum. Orang re temu akhlak kecek bagus atau coba congok mentepan perjalanan. Oh orang re loman. Oh orang ria bagus. Salat tah bagus. Cara agak kancah congok mau perjalanan biasa mau perjalanan tak apa yang ngerekan orang wah lapar bocok duna lapar tibi mau mikir orang cerai berarti aja arwah sakit butuh obat dina obat perlu ya jadi cak safar karena as-safaru ay yubayyinu menjelaskan tentang keadaan sebetulnya watak seseorang ini kita mau perjalanan Pak. Jarang orang mikir orang lain perjalanannya. Sampean nyari otangan di Mekah, waktu perjalanan ke Mekah, nyari otangan di Mekah, tak karena memadala itu muntul tak karena mu. Sobung reng otangi Mekah nih kah? Yang kok andi PC kare 100 real tengok relasi ketedeng saat tahada jauh na pada buton. Nah, menunjukkan apa? Mun orang pacet buat ke bagus, akhlak bagus, buat ke lakar loman, itu mau cek orang relo manungku ketika aban butuh, ledar macam dengan abang leka pepet kok. Jauh dari keluarga, pada jauh dari tretan, nyari otangan sampean ki malarat, tetapi bed sampean ki memperdulikan de orang saya dalam keadaan sosial dalam perjalanan pada status pada musafir. Ya, mangkana cak li'annahu napa yubayyin yudahu ahwalahum fakam min insanin la tu'rafuhu wa la tu'rafu siratuhu illa idza safarat ma'ahu. Berapa banyak orang yang tidak diketahui sosok seseorang, watak keaslian asli dari seseorang kecuali idza asfarat ma'ahu, kecuali mulai perjalanan bi orang nikah. Kok tadi PC, wah bacan kok lah, au. De pak man mun tadi PC cek mandeman.
Tadi pesen ntar ziarah wali limo lala ngak-ngangan to. Tak apa-apa sepenting dapat deki gampang dapat disengakan. Iya ngakan mon ngakan apaan. Cuma yang akan rekareno horeng ruah. Ya tak nyaman kakan kaki. Mosok nika mun sampeyan tadi wis cek mandeman. Sangu ini penting. Makanya entar perjalanan dak wali limo ke wali songo ni kalau mun tandi pese ni kemelas Pak. Ratus dak rumah perjalanan ke akhirat. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Atarda an takuna rafiqa qaumun lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kamu mau bersama satu kendaraan atau bersama bepergian dengan orang yang banyak bekalnya? Bunyak sangun sampean tadi sang gelem ya nak polong bi orang sebanyak sangun. Sementara sampean tadi sangu perjalanan. Cek neku acina Persebaya wah bonek bondo nekat cie ya dapat mon depan geng empian tak rokaruan empian. Oleh karena itu akhlak orang ni kemun bagus, ilmu perjalanan ni mon bagus, fil hadar compok pasti lebih bagus Pak. Dalam melakukan musafir perjalanan ni kamak mikir orang, mikir kesehatan orang, mikir ngakan orang, pasti bercompok lebih loman orang ni. Belum tentu lomane bungko tapi lomane perjalanan belum tentu. Paham jangan kuling ki. Nah, makanya safar nikah adalah yubayyin yudahu, menjelaskan atau menampakkan ahwalahum. Fakam min insanin, berapa banyak manusia yang tidak diketahui watak aslinya kecuali mula jalanan. Mula jalanan. Supir jujur karo supir. Jangan supir lemari bajar ngakan tak ngakan bacaan gereja. Enten. Cek mulai gulaku. Jalan mari bajang sobu, jalan. Kiatanya mari sarapan beja apa? Seringlah jalan kita sobu. Apa jalan mari sobu pas bus mari bajang sobu der berangkat. Nyarter kendaraan. Bi supir nerma tojuk nerma depan. Ya macet teh kena cek aben separuhnya aben berai supir, mon supir ngantuk ya celaka kapi. Mari sarapan kaki pirik wah. Lebih apa saya sarapan nama ki kober atanya sampian. Temu cek tok seperti mon ring cerai. Ibajan mon arwang akan cereke ngakan supir norok ngakan. Karena teh norok ngakan, bareng norok ngaku lagi sini kemon jalanan dek kak mabai. Bilang akan ke Madura, bilang akan bebek ya bebek, bibir supir ya kancan. Jadi selempo supir, bibir kancan. Beda saya lebih hebat boleh. Beri ngakan bi orang. Le karena abang sahabat pelurus karena kiai. Can orang yang sekata alhamdulillah, doko pengakan wah. Banyak bangga kena kiai. Tak tahu cak kancan supir bi kancan. Ya mak bedo rejia. Enjak kena yang bolot murus molen Pak. Tak neng berasongai minta ambu. Baru ngakan nasi empok kelopai. Aku ngakan sakoni enjak mek sampai tang ya ada en bina kana. Orang ya tak apa-apa. Mereka orang yang senang yang mabunga ka orang. Alhamdulillah apa tak ada ya bi kiai. Bi ngecengin tu cobik tak ada. Tapi kan engkau segerumuan ka orang. Dari janjang bulu ngeberi ngakan toron ke antara kalako. Sal beda songai ya padeng je. Yang ku tak belet kiai je ngara. Kali aki Pak. Can supir awak jong. Ongko boleh jong. Cepon bungkoh turin, ngalai boleh turin, cela boleh ke kiai berangkat. Ya ada apa-apa je. Aku boleh nak supir kiai, berke kiai apa? Yang kaya turin pun bungkoh, yang jadi boleh berke kiai je. Akhirnya mau harus ngakan turin cong eko. Nemu turin yang ngomong keker, weh. Cok kecok jajai polong aku keng keke. Tak tahu beda orang ke beri atas. Ini iya ji mau nadeng bedeng kiai. Tipu jangan tibi. Yang orang yang tahu jangan ya lapar itu.
Nah, jadi dalam perjalanan nikah tanda orang yang bagus akhlaknya nikah ithar nikah maka ada orang ketika aben lapar tapi maka ada orang saya lapar aben tangota ki ya butuh apa apil di orang tak ngota aja antimo enggak ada bagi nainul pajaran temur karo ya ke sabulan tiris ngonta lepil cek dedin mabuk tak olah tak ada potongan sogi banyak kau karo penumpang motor tangot tak dadi ngontal antimu ya kan sabulan tire abon mabuk kia duduk remang ayon tala tibi apa nje ya beda orang sepo mabuk bagi kah artinya mana ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah poci bi Gusti Allah ring aneka maka ada orang lain sekalipun aban butuh ke aban kepepet. Masya Allah. Macam-macam orang yang perjalanan nikah. Paling tragis kula selama perjalanan tahun-tahun melakukan perjalanan nikah tak pernah rasanya setragis nikah kula. Tahadus bini mapeleman dari Mekah 7 ekor seh maapolong biring tua bini huta atai Pak. Biilem kapal ya aduh. Kan soron aku apa Pak pung fresh care tok jengara sapa-sapa male abau fresh care ji ya male semua abau seger sering bune ji apa bolong ya seger celok deh ya. Lene ke kula ya Allah engko tak to area tu berarti ki bedekarina tang tu sangara di Mekah ya ki riye bi pangeran dan kula. Salah to bine. Apa ada ngi pinggiran ni apa ada ngi kursi aja apa ada Pak la ilaha illallah tu apa engkau remek beri kadarian kau ya Allah jadi pangki orang ni kayak pangki cek beles tak beles perhatian tak perhatian neka kimonlah dalam perjalanan makanya kau cak qit'atun minal adab juz'un minal adab oleh orang saya perjalanan sing ngenengaki kosor salat 4 rakaat dadi 2 karena ban masyakot orang saya pasah kening membetal pasah mun perjalanan gelek yang ngenengaki napa perjalanan sing ngenengaki membetal pasah karena qit'atun minal adab justru mun tak ngambil rukhsah tak mengambil tak menerima kemudahan dari Gusti Allah justru tak bagus nih konjok kok tak jamaah mun selama kok bisa tak jamaah kok ibu jangan enten justru tak bagus nih kah bila ngeneng jamak bayi bila ngeneng kosor ya kosor bayi neka ponlah kemudahan rukhsah kemurahan dari Gusti Allah nah paham iki jadi karena can Kanjeng Nabi dharma mula panjenengan lamareh dari perjalanan mari nekanin hajat fal yarji fa idza qada nahmatahu mula mari nekanin hajat fal yu'ajjil ay fal yarji tuli mole ila ahlihi tuli mole cak bitabit cak bitabit mula mari nekanin hajat kelaban musafir nikah kimun candreng konah iki beda ngebe kak bukan labeng roti beda sek yambe bersek yambe mun mari datang perjalanan orang mesti atanya ya leolen tak kira tanya apa boleh dari ziarah wali limo umpama. Saya tanya lagi oleh apa? Ya oleh. Masih dari umroh, perjalanan umroh, haji. Saya tanya lagi biar orang tak kira tuan nah. Oleh nah. Pas oleh siwa mardut je gua. Titinya resupluk. Ngaku ngeben apa biar ngaku ngeben gula. Enjak ngeben mi berintik bi buja. Titi nyere kodung ke hajian dia. Kan reng haji makin takut bila oleh aja ya. Tandi tamoy sepeh, tandi tamoy takut. Cuk wah rombongan gandu pikep. Kenal tak kenal ruah. Jadi saya tanya, benih tanya dari perjalanan apa? Tuan ya, maraseneka apa? Tanya ibu dan enten, saya tanya akhirnya oleh apa? Pas tahu oleh apa kok cak haji mardut. Jadi mula mare ngelakuin perjalanan maka hendaklah orang nikah
tuli mole marinekane hajat tuli abali ke keluargana. Sehingga disebut lagi Al-Imam Ibn Qudamah beliau mengatakan as-safaru yakshifu ma'adinan nas wa yudhiru akhlaqur rijal. Safar itu akan menyingkap sifat asli daripada manusia. Orang yang perjalanan bakal etemu betek aslina. Lakar beles, lakar tak beles, lakar pelak, lakar tak pelak, lakar lampe, lakar jerek etemu. Menampakkan akhlak seseorang. Bila neng perjalanan neka sholat jaga, kan betul masyakot neka. Ampun tak nyaman pun nak perjalanan neka. Tedung kot melkot, ki de napa ate neka kebeter was tako bede napa nyamana. Kempo seban takok beda belai takok beda napa selalu dihantui rasa cemas takok nika. Nah, kamu orang ketika perjalanan nika lampe ongkoi lem combon fil hadar yani fis safar nika mon bagus fil hadar lebih bagus. Ibadah ni jaga ongku salat jaga orang bine nisbat orang bine aurat jaga selama perjalanan jaga aurat tah. Mula tepan payah sini tak bisa. Ya, kecuali orang yang sebetul-betul bagus. Etemu ponan, etemu asli naneka menyingkap sifat asli daripada manusia dan menampakkan akhlak asli daripada seseorang. Etemu akhlak cuba ben bagus, betak bagus ben cuba etemu bila orang mereka melakukan apa? As-safar. Taib. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menabi perjalanan ni tak lopot dari lemak hal saya keba. Perjalanan sama atau berjauh? Siwak, sisir rambut, kacah, minyak room, tusuk gigi. Ini pasti bonan. Siwak, kacah, terus siwak, kacah, minyak room, siwak, sisir robu, kacah, minyak room, minyak wangi, kemudian tusuk gigi. Pasti ngibani ke Kanjeng Nabi mau perjalanan. Umpama kelopai tak ngiba kacah, nyari aing untuk obu metepak obu karena Kanjeng Nabi itu di pusat perhatian umat Islam. Takut beda kemancengan saya tak lurus, takut kupluk ni tak lurus. Gitu orang pas umpama kula ngaji cek, apa boleh kan kula baik ngaji mungkin ni kata orang. Pas ni kan kelero umpama medeng, kupluk mengsele atau karyai jadi iya. Lek kena malah apa boleh? Aduh nih serah. Jatuh medeng. Apa boleh Gusti Kanjeng Nabi berdebu terah. Umpama berdebu aro benirano karno Roma. Elah kelak bi orang. Makanya Kanjeng Nabi ini kok untuk penampilan memang style karena Kanjeng Nabi iya bos orang banyak. Selalu ngibe kaca Kanjeng Nabi, ngibe kaca, ngibe sisir, ngibe siwak. Tak pernah ropa siwak Kanjeng Nabi ini kah. Ngibe kaca, ngibe sisir. Obun Kanjeng Nabi ini kegen bau, pernah gen bau. Sampai gen pundak Kanjeng Nabi. Kicak tero obun to, akhlak boleh tero. Obun Kanjeng Nabi sebriya kana ya obun to saya tero. Maka Al Habib Abdullah Al Haddad tada sunnah seta elakone bi beliau. Sebadana sunnah Kanjeng Nabi aibuan sunnah Kanjeng Nabi ampun elakonen bi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad sahibur ratib. Kecuali situng seta elakone. Tak pernah melanceng obu. Karena saat zaman kasa orang lanceng obu ni identik kelebihan preman. Orang saya tak genal, ayar preman, orang saya tak genal kelakona sehingga beliau tak kesokan melanceng obu karena ikebateraki nero orang-orang saya tak genal. Tapi neng akhir umur menjelang wafat beliau karena ibadah sunnah Kanjeng Nabi saya tak lakoni kipane kasih melanceng obu akhirnya pelanceng obu bi Al Habib Abdullah Haddad sempurna. Mana perjalanan ngibe minyak, ngibe tusuk gigi Kanjeng Nabi ini kan, ngibe kayak congkean gigi mungkin kan banyak orang yang jual tusuk gigi kan. Jadi kacah,
Mun mari adeer congok takok bede buter takok ki bede napa bahasana nah gudel nggih. Seneng kikir apa nyama? Gudelnya kaca. Mana nasi jagung saya kakak. Pak Habidato kemarin cekak edinat ya jangan orang. Aja tembelan tak apa kiki jetro. Tanah nasi jagung lemang kana. Makin pun lebih canggih boleh lebih dah HP pak. Tetilah HP neka pun ibarat kaca. Kambi kaca takok imamana mereng takok kupluan takok berdebu terah kambi congok kikir takok oh wis bersih sepak ya dan orang ya Kanjeng Nabi mau tak bekta kaca nyari aing melurus pakaian neka neka sunnah perjalanan ngebe neka ngebe menyaro om ngebe siwak ngebe soroy ngebe kaca maksudnya ngebe tusuk gigi jadi penampilan Kanjeng Nabi neka ahsanan nasi khalqan wa khuluqa secara penciptaan paling sempurna secara akhlakah paling sempurna. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada seseorang merekomendasikan tentang seseorang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar atanya Sakhson, atanya seseorang, kemudian atanya siapa kira-kira di antara nabiin bagus, orang bagus. Tanya ki bi Sayyidina Umar. Qala lahu bada orang bagus Sayyidina Umar. Beri rekomendasi, rekom dari orang gelak saya tanya ki bi Sayyidina Umar. Orang saya masyaallah akhlak saya. Tanya bi Sayyidina Umar, hal safarta ma'ahu? Apa ban mari ngelakuin perjalanan bi orang secaan banjir yang bagus. Qala na'am. Engki kaula toman perjalanan bi orang beneka luar biasa orang akhlak bagus. Orang neka saya ibadah mempeng walaupun perjalanan neka tak ngentengake dek ibadah. Qala na'am. Engki pernah dan kaula. Oh, jan Sayyidina Umar. Ya monde ya bagus. Wa ila fala. Mun ban cek ngocak orang jadi bagus mun kita dalaban ngelakonin perjalanan bi orang jadi. Jadi ngokor orang bagus entene congok dalam perjalanan nika. Bon mun mere musafir bi orang jadi berarti orang bagus songku jadi. Ternyata dalam perjalanan beles kebaan praten ka sekancaan dalam perjalanan jadi orang bagus songku aja. Loman dalam perjalanan. Mapan ibadah dalam selama perjalanan. Berarti mapan nongku orang jadi. Ya nika Sayyidina Umar ketika beliau tanya ada orang tentang bagus juban orang maka beliau menjawab nama tanya ki orang jadi apa mari perjalanan apa jawaban kakek senika oleh karena dinto hadis nika menunjukkan tentang napanya mana andi etika dalam perjalanan nika andi sopan santun andi akhlak dalam perjalanan karena dalam perjalanan neka orang pasti napanya mana mengalami stres rata-rata orang yang perjalanan neka tokar pak rata-rata pun yang jalan orang sarbuan embong arbuan rebuan antri rata-rata orang ya tokar bodoh sakeket macam-macam jalan neka punan karena kipon emosi neka tingkat emosi teki orang perjalanan nih kak, orang Indonesia nih kak, ngelakonin haji, tak reng lek tangis dari bungkon arwah, ya adon nih, tangis, kawal bi polisi, dapat Mekah aja rebuan kakanan sampai akeket pak, sampai akeket, padahal kelenon saya bupon lo ustad je lawe, ngajar nih kapon, pondok ngajar madrasah ngajar. Ndak guru aja cecerek dalam perjalanan nih kan. Ya air watanya. Bocor dina buton no. Dina apa candri. Jadi cepati anuan orang. Engkau biwan bandela reng seorang mulai cek tina cek pikir. Masih lapar sebenarnya. Dek kiai dek guru. Bayang lagi sampean. Mun bade kantor loman ki wajar, Pak. Kamu umpama telat sampean ki bisa usaha. Kamu berjalanan kamma. Tak bisa. Amun roloman perjalanan loman nong kurang dia.
lo manungku. Mun beda compok lo man wajar, beda orang beda compok praten wajar pacet ki beda compok. Tapi mun perjalanan ni kalau man praten gete ka orang sulit. Tak mungkin mun benda orang yang bagus ongku akhlak. Maka seran orang ngalem orang tetapi fil hadar hanya sekedar compok saya alam kiatanya mah orang bagus, tapi mulai dalam perjalanan orang ni banyak ngalem, banyak orang seneng, perjalanan bi orang neka ngakan bi orang, benar tak tegaan dah orang bagus songku orang neka. Taib. Yang kedua dari hadis neka menunjukkan apa? Mula mare ngelakonin hajat teh kalaban perjalanan gelek tuli paleman ke compok, tuli paleman ke keluarga. Maka naon laon terjak terbenter ngestete karena pada keluarga sadan teh. Baik. Jadi jambu rok jalan, jak buan-buan tuli idza fa idza qadha nahmatahu mula marin akanin hajatah falyuajil tulian beleman falyuajil ila ruju' ila ahlihi. Jak buan-buan ki mampir kesa ki mampir kasa. Saben kan terangaki mon waktu malam sekira mau ganggu kecuali sampean kunci le teku sampean. Terus pun lebih ada HP, lebih ada janjian, kok insyaallah deki kol 2 malam datang lek. Kan tak kerja orang bini tak takok orang bini. Sak tok nah. Otabe kunci lek teku sampean pun aman sebung masalah. Masih kula datang ki tengah-setengah telok, datang ya kol 2 tapi kunci lek teku kula. Kula tak termotor tak leng-leng segek-segek. Kimon berparlo nanya kei. Mon berparlo nanya kei. Pihak-pihak tanya beja, merbeja ngesah. Pihak sama aku dah keng. Mare aku gitu rum. Aja kopi aja kurang angak aja nah. Kebagi boleh kan semua tegas moro. Ro beda parlon, beda syai'un. Nek akal bulus kula nika. Tak ngurus ngoleh terro. Ya mari lu ngetelak suborong e mandi man. Mangkana cek gawok sampe mon beda maaf kula non sebu. Mon beda kiai syahwat tek kini cek gawok mbian. Arapa karena kiai ro tak ben suroben ajeling. Tak jelingan reng bine mata kuliwi sambian nikah. Mon aruan mon ulama orang saya soleh pacet melolo dok bine netok saya congokan le melolo dak jetok lah. Dadi apa long syahwat tek yongku. Kusamen kan jeling ru alerek, mau jeling. Tapi dak bungkah. Ada mereka dari. Wah nongep. Dek remer ya. Lemon ulama. Engki karena pun menjaga ongku dek pandangan ni tak jelalatan mereka tadi dalam perjalanan tak jelingan enten. Tapi lemon oleh compot tong kila kene kala baca nekat de beden nikah. Kipon nikah. Urbaur lebih onjangan lah, umpama telur kenangan, telur, ngalai boleh telur marah, tak nyel lah bende, ya, katik menjaga ongku kepandangan, tak celing reng bini, tak jelalatan, tapi melolo sawan bungkol pak, bungkol, senikah, lain bikuli sambian, celing, san pak kuat ya. Sini boleh aku san pak ada pak kabungko ada lawelu mata wate jaga. Jadi mana perjalanan Romo Yahashim bodo katon nih kan. Mana perjalanan kecamatan Celeng termasuk dari mana ke beliau kesolehan beliau kewarakna beliau ini mau jemput perjalanan jemput walima jemput napa kecamatan Celeng. Kayaknya dalam ni beri koran pak, beri telubeng. Jadi tak tahu. Ya ada beda apa tak tahu. Sampean kecamatan Celeng kata Maji Busro, keng kata kok tak jelas loh. Keng malah jen praste. Malah temu nirhan najinya. Mon ye Hashim ni kabaca akacam toman napa Banur Salim napa insyaallah Banur Salim dari Sorbeja ke Pasuruan ini kan nompak kereta lurus ya dan cena bine ki caranya macena ya tas satu pakai beliau lurus depan
Santri mak bisa dep-depen tak anu sakale. Haratan tak olap sekali. Ternyata ilmu dari dalam kaca merepat nih kayak beri telubang singke tak ketengal. Cek bawa beliau nikah aja gongku ke pandangan. Masya Allah nikah orang-orang sesoleongku nikah. Jadi tak oning. Kemudian orang mangken Masya Allah. Cek mulai di haji sapu tu bi pramugari cek jetin mata takut geger. Cek ada tau beri atas. Nyari pramugari lah dong gundeng bi pramugari ngaku terong ngara pramugari polan sama-sama to torotan lah kan mesem lah kona ki jarang neka beda sekolah mesem neka kan kui pramugari neka sekolah mesem semail je beda caran pak orang neng tor kantor monggo mari silahkan ya perlu apa bapak. No minta plastik. Oh ya sebentar Bapak. Mesem tok, bamontoron dari kapal jak sem kele, sama minta coba kene ko. Wong baca tepak alak koro. Jak sem tok dong kok pola keng menaruh je taruh menaruh apa ro. Lakar lakon mesem. Tanya dak Mak Tolib ya. Mak Tolib nyanyi ketemuan pramugari. Sem kele semanto jan Mak Tolib. Tak tahu keng baca lakon ngaku keng tero ke Mak Tolib enten tak tero. Enten pacet lah kau ni je mesem beda sekolah ni mesem ni kawan menyambut penumpang menyambut tamu mari silakan selamat datang mudah-mudahan selamat perjalanan mudah-mudahan selama perjalanan tidak ada kendala lancar semuanya mesem kapi keng montoron dari apa lah baca sem kele sama ni coba masih kulo kapal bingko sem kele semanto iya pacet lah kau ni je mesem je enggak orang ning tor kantoran semgele seman kapi. Oleh karena itu muna perjalanan nyari kanca kada jemur jalan. Sebelum perjalanan akan cak sere sampai dalam perjalanan takok ngentengaki ke ibadah kancana sampean. Takok ngentengaki dek dusah kancana sampean. Dadi karena apa? Ar-rafiq qabla tariq. Nyari kanca kada sebelum aja jalan mau perjalanan sampean antara kami antara kawali songo antara kawali limo nyari kanca setepak gelu kok Apollo ngabi riah kok akan cari selama perjalanan ibadahnya bagus riah akhlaknya bagus riah ke kanca nah mun tak nemu kanca coba-coba sampai na perjalanan Apollo biar tak melasongku ya tayyib jadi ini menunjukkan as-safar qit'atun minal adzab juz'un minal adab kit'atun ay juz'un minal adab. Orang yang perjalanan nikah bagian daripada seksaan karena tak nyaman kapi jauh dari keluarga kerong ke anak bini. Iki saya nasib pir supir kan sampunan. Jarang mulai perjalanan melolo. Pokon kula paling seneng neng budi netrek. Karena roh curhat supir saya toleh saya budi roh. Papa pulang mama basah. Curhat supir papa pulang mama basah bodoh saya tolesan ayuan adie berarti bini tibi tak pada ratin tepak ka iyun alin saratin ada curhat supir baca jadi kala macem-macem pokon seneng kula nang budi netrek je polan banyak tolesan aja ya jadi orang perjalanan kini kan ponan ponesin pon atokar arbuan rata-rata tapi mau orang sih akhlak tenang kita tenang loman ya nomor 2 dari hadits ini kan mau lamaring ngelakanin hajat tuli peleman cek buan-buan umpamana dateng tuli peleman ngabarin ke keluarga jenika jadi malah tenang keluarga saya tinggal tak was-was ya tak pada dima ada pak dima nah termoga titik masih manfaat. La ilaha illallah matur muga sedaya bulan Muharram kadinto tepat taswa mungkin matur muga umat Islam bareng selamat ini Allah Subhanahu wa taala umat Islam sebenarnya yang Palestina matur muga bareng kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala jak lupa ya ning bulan sampeyan apasa seapasane ka duwane terima dening Gusti Allah sampai abuka dua jak nek sekone mana dua aki umat Islam sebenarnya yang Palestina iki mumpung tepan bulan Muharram mumpung tepan bulan Muljah hari-hari Muljah
karena Allah Ta'ala banyak beri keistimewaan yang bulan Muharram khusus yang Tasu'a ben Asyura. Laku Asyura santunan anak yatim mon mampu, tausi'il iyal beri napa belanja lebih laku ya, beri belanja apa lebih, tausi' alal iyal beri rezeki beri napa belanja lebih kering bini. Biasanya 20.000, paling raja saya kata ibu 1,5 juta. Kisahnya banyak. Jadi insyaallah setahun nikah nyengir Pak binin sampean. Setahun yo nyengir tok wis. Nek beli 1,5 juta laku nih kau. Biasanya tempe, tahu tempe, biasanya kipon lah nganjenganan apa laku sekali-kali. Napa dan apa saya kira lain daripada selain mon tak bisa beri belanja lebih setiap hari, tak bisa beri belanja setiap minggu, tak bisa beri belanja lebih setiap bulan, paling tidak setahun sekalian laku. Siaran orang saya tausi' alal iyal laku nikah sehari neng tanggal 10 bulan Muharram Asyura, maka insyaallah selama setahun tak kering rezeki nak kor alako. Neka bentuk ikhtiarnya tanpa marata alako wis nyomber jijai aja sih nyomber alako keng neka bentuk napa ikhtiar usaha. Traki kebengil Pak. Binen laku goceng. Kebe kebengil. Mele anak ke tuku emas. Apa emas apa bengil selarang? Abadi. Demah kak? Aku goceng. Ya traki nah. Demah. Emas abadi. Depak mulai. Mama mulai. Ya traki nah tok. Dia tak meli karo ngetraki ke Mas Bengil. Karo ngetraki mosok bro karo ngetraki. Traki tok jangan oleh saya cocok. Oh mak, oh boleh kalau boleh saya cocok ya weh karo ngetraki tok. Jambu. Tadi PC gini kok tak kira. Cuma harap yotang. Ya. Dadi laku tausi' alal iyal, santunan anak yatim, kemudian Muharraman apa moncan bahasan jor-joran ya, jor-joran. Muharraman dereng sepo nek bini sekali-kali cek Muharraman juga tok telah can bini wah masih tak Muharram ile de iya ya kan wah Muharram tak karuan dadi laku apa sah siapa sementara muga terima insyaallah laku insyaallah kita tetap ngaji insyaallah bi qudratillah termoga detail masih manfaat. Neka bab napa musafir ya bab napa perjalanan, bahwa perjalanan neka qit'atun minal adab, bagian daripada siksaan. Terus untuk menentukan betek seseorang neka ipangki mola perjalanan, kemudian mula maren nakanin hajat dari perjalanan maka tuli peleman karena keluarga dan teh jompo. Babu fadlil Madinah wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علما نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك ربنا كل الديون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ناس شفا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله جميعا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى رؤلاء مفسر محدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبار خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقا سمى الوكيل المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وقع عقيل بن سلم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مبورهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخي طاهر والمقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولاده عمر مهضر واخوانه ثم القطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد احمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي واصوله ثم الى اروح الحبيب عبد القادر من جده الحبيب الله محمد بن علي بن عباس الملكي واخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كريتان والحبيب محمد بن الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوت بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب عبد الله والحبيب حسن بهرون وزوجته والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب علي بن السقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب مسلم هادي بن حامد والحبيب هادي بن عبد الله الحداد والحبيب محمد الهدر وأصول منفرم ثم إلى روح كهجي جاسم نور سلم وزوجته وكهجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وأنفرهما ثم إلى روح كهجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روح عبد الحليم جاسم ثم إلى روح كهجي معروف عارفي وأصولهما وأنفرهما ثم نصب بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشم برحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يحسن وييسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وأن الله يحسن مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويحسن مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبيات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن وتل أعمارنا في طاعة ورضا ويمنع عليك أمان وحسن الخاتمة وعسابك عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زر الفاتحة.